Você pede uma câmera? Sim, não, mpora. Pede câmera tajiri. Afrikidi huyo tajiri, Afrikidi nyeni mali. Niko kadakunze kuboneka cyane ku makamera. Masho bize ni tajiri. Umutaje afisa bamuserukira reka tubagafadiwa. Afrikidi rega irapanze. Tuse aba porte parole, abavugizi ba Afrikidi. Urumva naco yovuga. Kabeza. Nivyo avuga, nta nivyo abazi. Yo tuvugana kuri muri Afrikidi. Jewe. Na manager. Yesa rika Afrikidi mu Burundi. Nubona ko nije ndiko nakurikirana byose. Eba wenjo byotegwe. Nabiri Moriske yo muri Kenya uyu muhuni uzo kwegera kuri jewe nza by'urumugara singa kugukina emera je mubera umufana tuminya kutekona wala himana Sarandiriona kwa photography. Unapendeza na kufunga ngaha. Kweli sana. Hizi zimuzu zo kwa diwani. Fashion zone. Diwani yakoze ibivimbo kazoza. Mumbono kazoza diwani yagize shop imuzu. Acha akazi umusani wa gospel. Hiyo atanipatia kazi mimi. Ndio nataka kata fanya biashara na mimi sana. Sawa. Penda ule kazi. Sasa wao fanya kazi. Unataka kufanya amsaidie. Basi. Bora cholesha bosi. Nipate hadi hapa. Bora mcholesha. Bosi anasema kumbu. Wanga kama mtana azobikumbu. Wewe kirazi kwa bosi via kienda Ulaya. Ni miaka 10 arudi. hapo wallahi. Senka, uzogarukana roho era we undi muntu. Uzari busa yo aratira ndiri vidora yo. Kuruanga kwa. Ndio. Ndio nini? Bro.
director tata. Uzo kwegera kuri jewe nzobyura umukara singa kugukina emera je mubera umufana teninya kudekona wallahi kirazira gukora Beko kisimwe kamani. Muhanagura uwo mwana, muhanagura uwo mwana, muhanagura. Ubona ko twakase mu twara. Imwe. Yes. Wangu bisinja makeup abahungu bashaka kutugira abakobwa none. Kira ngo mbi. Ediwa. Tuvugize umuzi wambaye ko zitwa gute? Zimuzi. Arabavuze ngo wambaye anakonda. Niko abivuze mugabo je ntabwo mbizi. I don't know the brand name but twazi kuri muri Fashion Zone. Muri shop yiwanje. I'm the CEO of Fashion Zone na Sound Zone. Ibintu bizo bikaze cyane soon. Yabwiye tiki cy'intango urabona? Iyi ni Fashion Zone. Kabisa. We're making something like this. Kabisa. You see? Something like this. Umvise mukiriya wawe. My first client. Your first client. Kama kuri gari. Kaezi tokati. Branya yakuya. Uri Ngiye Simo. Lakini Tamboni mbele na kuna kingi pa. Let's go. No. ariko kugawe narisinye ikizoba cyose twarabasi uyu mwana ni gita hari maji kwa nyene kirazira gukora imana bose mamite twarabasi Adric. What's up? Everyone, Kabisa. Bro, very good. Fresh msazi.
Ndikumana za kipeti chao la. Timu kampi. Msanii. Pagi. Sawa, tulikie kumutuza mzee. Urabelewe sana. Oya gurugura, please ugurura. Trust me, nizera. Chupa jaribi hariyo. Bariko barakora. Ni na wali muri video.
Bombo class. Tuzikote. Unabeba vya hatari man. Tuzikote kwa maboko. Kana medite mamuzi. Okay, patam. Subiramo. Sawa muziki. Adrik. Unabeba hatari kwa maboko. Vibe. Era. Mama era ndo dawa mutanguli. Amaafisi. Bage. Haenda kwa usura. Bro. Tangule ati. Adrike tusema kwa hiyo coach please. Tena hiyo nataka kwa direct kwala Ufata kafika na kusana. Batu zibini nyuma. Naam. Oi. Tuzamawoko. Kote, bon, très bien. Ndio sasa ioneke. Voilà Aja bora hija dance mzee Mrahimu kanya muhatambe. Adrika wako ya kote. Très bien. Isa ioneke. Twende. Yacha kwisha. Twende. Wewe tutasubireki.